MLA ke Nongpoh constituency upak Mirror Bonds aim haka arpu pratarik yayong arjar arpuar ulalek ban IT ya ke work order na ke bentaban beteng bat ban penyar syushu ya ke ying skul jang skul St. Alfred Secondary School Marngar Ripoy District ya ke balapan mangling ba na ke skim SRWP scheme haka dor ke ba arlak tingkah. Barakete keju hi ke sengiu la pleru iu mau nongrem na ke bentaban sedang teno ya ke te ke ying skul. Nakaliang MLA kate keju ke sengiu la IT ru ya ke work order syaka dor barsnong sari kushi na ke bentaban sna penhe ya ke ying dor barsnong bat kumju ru la no synniang syaka balang snong la ke song pisa ka basilak tingka kenang baka balang kan la ban pentelun ya ki kam jongka. RWP scheme la snem RFR arla but bakani gedi gedi sedang nginak sang nginang yarap ya hina ko gedi first phase second phase nginang beteng benyo benyarap itu. Kani gedi nang taman extension ya ke community hall hang ni ko serikusi kajin penmang lembag SRWP scheme RFR arlak tengka but subahaban priang itu. Bani rapi hukum ka balang nampak jenggon kampung siya. Yung bani kadang silak tengkan.